Pozdrav moji dragi radnici svetlosti. Za danas jedan kratki video. Vežbica koju sam videla od Louise Hay, a to je ovako. Uzmite list papira i napišite 50 stvari koje volite kod sebe. Znači 50 stvari koje vam prijaju, koje cenite kod sebe, koje vam se sviđaju, znači bilo šta, za čega možete da se pohvalite u smislu da ste zadovoljni time. Znači 50 pozitivnih stvari u vezi sebe. Dok pišete to, posmatrite naravno da će da se pojavljaju neke negativne misli, neki otpori, ne znam, ovo ono, to je sasvim ok. Posmatrite to i nije bitno, primetite to, ali nemojte tome predati toliko pažnje, samo nastavite da pišete, pišite i mora da bude 50 stvari koje cenite, koje volite kod sebe. Uzmite to ne kao opterećenje, nego kao jednu igru i prosto eto pozabavite se i napišite to, vidjet ćete koliko ćete se nakon toga mnogo bolje osjećati. To je to, vežbica za danas 50 stvari koje volite i cenite kod sebe, koje prosto stvari u kojima uživate u sebi. Ljubim vas puno i nadam se da ste svi veseli, da ste dobro. Ćao!